Bwega sana murithire wa Meru TV tuko inambere kwa twicokagira na ikagita kara tu inambere kwa tukimurika mara mekiritwo rito ndeni ya mangatheti nkwiraga leo ngatheti tubatara kumirugurira imwe kwa imwe kengo tukainambere kwa tukimenya imbio iriku twiba mbere utie utinda kwirwa ari anga inkuraithite ndegua ngambi lakini ibwega nuntu bwa kumuraithiri wa Meru TV kuinambere kwigwa to watirite na uthite nambere kwigwa uraithite TV yaku ira wendete ndina ngatheti ya the Standard aganjarani yakwa ndina ngatheti ya the Daily Nation ira chithirito china ngono kathumba lakini ukambitigiria tu tuinambere kwa tukiambagire kumurika ngatheti ya the Standard ngatheti ya the Standard muraithiri wa Meru TV ina ngono kathumba ira chithirito kinambere kwigikagirwa olito agawo karatatini kama wanja Sakaja arrest over garbage stand ya na aramu jini wa Nairobi kurerekana kuwena roko rwingi sana raro thiritulo kinambere kwigwa aramu jini yo na arende ya jumbe bethirito bakienda Sakaja athinambere kwigwa ke watu nuntu bwa ontu bobo Trump no nethirito yakienda digital tax to hat KRA nethirito akenda KRA thinambere kwigitwika hate nontu bwa digital tax rugondu karatati ne kibao lakini ngorira kuona chikiritwo ritobu nene aga ni rugono orwe karatati ni gatunana arwa ora wari munini wa rais Rigathi Gachagua arethirito kinambere kwigwa kiuga Raila no akegwa ari president wa Kenya ka kwithirwa akainambere kwigwa akewatanagira nwe. In candid interview, former Deputy President claimed he has a number that will make opposition leader win the election with standing majority. Gachagua thiritwa kana Gachagua gite na number era ikathema Raila atwika raisi wa kwigwa kainambere kwigwa kewatanagira no ururubwa Haiti ndeni mianka 25 Naomi Samuel ata inambere kwa kiluganagia ate akethirwa ari mwakuruntiwa aimwe no munini ogo nyuma yake after what they first thought was a career break for her husband turned into a nightmare when he succumbed to injuries during the controversial Haiti mission muchambo yo kana mukuru wake athie nambere kwigwa akiona ngurario na arora ndo anintere cha Haiti na inambere kwigwa giteyaga utoro bwake irugono rwaro rya karatatini gatuna ororo bwa Haiti karatatini gakenda tukethira Ruto in coast charm offensive ya Ruto na arantene entere chamboa na rathire twari yongeta na president who is on week long tour of the region promised resident job, electricity, connectivity, settlement of squatters' waters. He put a case for the broad-based government. There to kinabere kwa kina kanagira mawirane kathumba tu, mawirane mastima, mawirane roji, ngugi, na mononkrukia kinabere kwa kiaragiria mantu mathirikari ya ngwataniro broad-based government. There to kiugania kuleta tongora bonde amwe ithirikari ya kiramu Kenya na utiewe okuinambere kwigwa kingagirwa ome kumania na thirikari ino karatati nigatwetera rugono rwa Tondonya resident decry state inaction after deadly militant hit kurikana karibana ante chia Tondonya Turkana county bethe kinambere kwa bakana nageria muthoro wago nyuma ya high level government delegation visiting the area following a deliberate attack but left without an effort to recover bodies of those killed and search for missing persons ikwethire tukwena mbitho kwenene sana na arantere ino arende antubethe tubakinabe kwa bakiura wana meri etonekane ara karibago ntu kwende nteno cha Tondonya abethe tubakinabe kwigwa bakiona nagiria muthuro wago
Juja MP gets 500k bail in paper forgery case. Juja MP John Koimburi na thia na mbere kwa kengeratwa ngiri 500 bail ni Kiambu court na arathiretwe kana goskip kana kinambere kwa akikurukira kwegweka kwegambara yake maitamana makoneni kana gambara yari turikoneni na maratati make makithomo ma urongo. Magistrate mwana mkuu Sudi athianambere kwithirwa akinenkanira directives ino chia mujumbe yo kwinambere kwa kiria bail ino karatati gakaga twire no kainambere kwa kithagero nduru bando to call two witnesses in Sharon Otieno Manda trial ya nora wari governor wa Migori Kodho Bando akainambere kwa gwende agita Ankoje Baire kirigambare yake rari thitwithi nambere ya Shalon kari karathi nambere kwa gwa kiri kanaga kana kithuganagiro kauraga one killed, another injured in trading center attack. A man has been killed and another seriously injured in attack at a trading center in Gabatula, Isiolo County. Mtu mwana dhiretwa kinambere kwa kiura wana orongi inambere kwa geti ya wananguma kiri mbithuko raitha dhia nambere kwa kione kanaga na rora hata unini Gabatula County ya Isiolo karikari ya dhia nambere kwa the incident at York Basilic Shopping Center mdhenya wa goro kana ugoro boygoro ni nare ndi called out by a lone attack armed with AK-47 rifle according to the police. Ya nare kurikana mtu mutu arathie nambere kwa kiruthaga uthari kububu orarajire na AK-47 ya kurutha neo wenyangia bubu. I slept with one eye open to keep my babies safe. The morning routine of feeding babies, changing their diapers and preparing them for the day, I look much the same in any home. But this is not true for homeless mothers struggling against barriers, economic hardship and what have you. Yeah, irondo wandikiri tuaga rwa Sadia Muhammad na anabake badatu kana rwa kidhotu na ara kiboro ground na aranteche madhare arabathia nambere kwigwa bagitaga muji, yani ibando tu bathia nambere kwa bagita muyo kionekana gende mathina mabe theto bakinambere kwa bayo kurukagira na mwekuru yo akinambere kwa gitaragiria bora maisha methiritwa makali agagu bathia nambere kwigwa bagitaga muji. Karatati ni gatunda na watu kuthea rugonorwa, it was our only hope, says family of Sonda killed in Haiti mission. Yeah, rugonorwa wangu kuwaterete arambere Lazarus Ketuai and Jennifer Ketuai, parent of Samuel Ketuai. Achiariba Samuel Ketuai orarare askai na orathia nambere kwigwe kuya kumane na nguma chena arantere cha Haiti ndugo ndo wandikiri tuwa karatati ni gatunda bakinambere kwa bakiona nagiria bora muntu yo rari wagitumi bakemo wetata muntu arari umukiru nambe na bakinambere kwa bakionania ringiro ryari thire kionekana muji uyu ende kumani na iku kiandaka eno yago bakiuga nio arari wirigiro kana no arari wirigiro bo muji uyu aki na bakiuga batikomenya imbi yo kainambere kwa kiuma girende nuntu no arari breadwinner wao. Karatatini ya tugana karatatini ya tano na watu kwethera polls agency 61 billion for 2027 election, the most expensive yet. Idhuano vya 2027 biko batara billion 61 kengo byumba kwa bikitheka IBC official verify voting materials at Tagat Girls School Turing Center in Lower Marakwet County on August 11, 2022. Yeah. Kogu kiridhuano vya 2027 thirikari ko batara kuinabara kwegwa ekenenkania billion 61. Karatati ni wagato tano na watu kuona ODM wins big in Senate as it gain control of 7 committees. Yeah,
Raila aririkana thiite na mbere kwigua kigiaga Orito Nkuruki na ara ndeni ya bunge ya Senate na arendikire kamiti mugwanja ndeni ya bunge ino chithirito yakionekana ena gugeku ikaratati ni gatuthanthatu kana gatutano ndeni ya ngatheti ino gatuthanthatu aje kaba kung'ang'ana aje kaba kunyamara na ara ndeni ya cibitari kagita kara as ministry and private hospitals fight for billions aje kaba kung'ang'ana kaba kuena cibitari kagita kara cibitari na ministry yethirito kinambere kwiwe yina kuye ngukuye ya Mugana wa Mbecha Kithumba. Rural and Urban Private Hospital Association Chairman Brian Lishenga no yethirito kinambere kwa kiaragira mantu mama akienda thirikari gutigira at least kwinambere kwa kirithagiria ugima bwa akalibayo kana bwa mwingi gutigira ati antu batina mbere kwigwa bagikuyangaga kumania na kumania na ntame ya bwaginda wa macibitari nontu bwashashi shu inuchonde kadadeni kama wanja no tukwithira ajumbe ende na bakenda Sakaja thinambere kwe wake watoa Sakaya ni governor na ara county ya Nairobi na ara betho bakenda thinambere kwegwa ake watu nontu bwambi nontu barukorwa betho kinambere kwa rukionekanaga kwaraga na ara mujini wa Nairobi Karatati ni gatuna Nargeji the Kiuga says he is wiser now after Ruto betrayal Raila above MP. Betrayal Raila above MP. Raila above Prime Minister. Mbeto ya Rigathi Gachagua agago former deputy president Rigathi Gachagua kagitakarara arandagiria na nyombe moya ndeto na arante Karen Othenya wa Jumatatu na ara retwa kinambere kwegua giterere na kugende nethiritwa kiumia Nkuruki nyuma yake kwinambere kwegua kiruta wa utongoria nini Rais Ruto na kiuga Raila watwika kainambere kwegua kia gasendi yake akainambere kwegua gitwika rais wa ndiro ya Kenya nontu athaino na ujusi na gume bunde bwabo kupatwa na kinya na namba agotigira ati na gutetheria Raila kutuika president Uhuru Obasanjo and the Salegan to lead DLC Congo peace process rwari rwathiri na ruthite na mbere kwegwa rugichwawa na arandhurania Democratic Republic of Congo na ara kwithiritwo kwina gacha na nkona Uhuru Obasanjo na the Salegan bakaina mbere kwa baitongoragĩria kuona ati thiri ni kwigwe kionekanaga ndeni ya nthiguru ino Ruto na thire twakina mbere kwigwa kiriunga na arantere Chiamboa na arantere Chiamboa coast na arantere twakina mbere kwa kinenkanagira magurane Kathumba mantu makona ugima mantu makona stima mantu makona roji mantu makona ni na kunenkanira ngugi na mantu mangita mara thire twakina mbere kwigwa akiga wirane kiria kariba untuguko na maraka ina mbere kwigwa akingagia tuthite na mbere gogundi ona karatati ni 12 na mbicha ya katuni ria ogo arankona Kenya kwanza choretwe takasungu ngiri nako ndio na kanyoni kare ara kagwetwa waziri kare kwina mbere kwa kia chip kare ara neongere ino kana kasongo ino riwa ng'e kulinga mugenke barabendete mbije chika cartoon okaritha ngatheti ino kaina mbere ko kibonagira imbi oyo ngo yethiritwe kina mbere kwegwa kiandikagira mbiche ndeto ikoneni na biashara irindeni ngatheti ino murithire wa Meru TV mantu makonenie na baba kunda kamunyweso irindeni ngatheti ino murithiria mantuma counties marindeni ya ngatheti ino mantuma adverts marindeni ya ngatheti ino kwa ubo kuruthi kumagaruka ukaina mbere kwa kigora ya ngatheti ino ya The Standard
okay gukibonagira ngono ino chithe twikina mbere kwegwa igikagirwa urito murithiria wa Meru TV. Karatatini kana ngatheti ya The Daily Nation ndio na yina ngono taino ide karatatini kakangi na arankona shilingi bilioni 60 nikubatwa ni IBC turithiria enu Gachagua kirira ira iturithiria enu mwere wa Breton wethire tukionekana Ntere Chedak Secret of Makongo called through out petition pave for gun paying increase nkona ndatwira chingatheti-ini no murithire wa Meru TV karibu wataira ikwende ni ngatheti ira yengi koguo ibwega gumagarukite ukaina mbere kwirwo gichwa ngatheti yaku na ukaina mbere kwirwo kiguraga ngatheti ino ira mbinge nkona ko mantu makona advertisement mantu makona nie na mathomo imo mantu nkona mekiritwo rito ndeni iya ngatheti no motor vehicle for sale kana nkari cha kwendia ndera chikone na makaunti iri ya gaugo ndeti kone na nkari motors iri ya gaugo mantu makone na parenting mare ya gaugo ndeto kithomba tu kwa gibwega gumagarukite ukaina mbere kwigechwa ngatheti yaku na ukaina mbere kwigwa ukimeraithaga na umenyimbi yoyo ngo yithiritwe gikirwo rito ndeni ya ngatheti ino ni ukaguthara Bambitane family na Kimathi lakini menyothi kuraya no ndinchokerete kengo tukaina mbere kwa tukiaragiria manto mwanya agautu ndeni ya Meru TV. Good morning thina mbere kuraitha Meru TV.